Neću ja da snimam. Pazi, znači mi radimo ovo, Leone demonstriraj. Am svi. Čekaj, ja ne mogu snimam, ono. Jebi ga. Evo, Bajko to najbolje radi. Znači, Bajko je brutalno. Ja radim to na način mesto. Da, ono, evo, pete. Ali on to ne zna. Ajde, snimi mene, brati. Ajde, brate, evo. On je smislio. On je smislio ovu olimpijsku disciplinu. I evo, počeo je brzinom koju je Usain Bolt. Ali Pete i dalje ne zna to da radi. Leon skoro zna. Leon će da pukne noga i umreće. Ajde pokaži kako se to radi. Znači, to sve da ovdje, brati. Drži ovo isparče mi. Jebeni cilindar. Ali ti, brate, ne možeš da viš noge spojeno. Olimpijski sport. Kako ćemo nazovemo ovo? Umetničko Zimske okretanje. olimpijske igre, ono. Punk umetnost. Umetnički... Ajde, ova igra se zove Pete će pasti u sneg. Ilno lijek. Čekaj, nisam stao na pravo mesto. Moraš još tamo. Ali on jebeno ne znam to da uradi. Znači, ček da vidim da li mogu da radim to i da se kamera ne pomera. Ne. Bajke, ko Michael Jackson, brate. A joj, ja treba sutra Michael idem u Bajke. crkvu, brate. Zašto? Da se pričestimo, ono. Kraj, ovo traje već minut i, na ovo 2 minuta, znači čekaj, snimam face sada. Mi smo jebeno unakažena masa, ono. To je